Azali kosa la pluie pe beau temps depuis arrivé na ye. Lobieleki na singida Big Star, club évoluant na première division ya championnat tanzanien. Ye nani? L'international footballeur congolais Francis Kazadi Kasengu, alias Zadio Oyo ayeko apporter énergie à sika na formation Oyo lors ya premier match na ye. Na cadre ya Mapinduzi Cup 2023, Oyo ezali moko ya ba meilleur tournoi ya football à élimination directe ya Zanzibar. Francis Kazadi Kasengu asilistraki en passeur décisif puis lors de la deuxième sortie, azalaki buteur pe apesaki qualification na équipe na ye po na demi-finale ya tournoi. Kamata mina mlango. Ndani ya kabo. Francis Kazadi anapepea tu na rasta zile. Francis Kazadi Kasengu, nyota huyo kutoka kule DRC, akiwa anapiga saluti. Ancien ya Al Masri Égypte, Francis Kazadi Kasengu Zadio Magique, rebaptisé Aigle, a passé na vitesse supérieure lors ya demi-finale en marquant 4 buts au cours ya match pe a pesaki qualification n'équipe na ye pour na demi-finale. Buteur déjà dès la 27e minute de jeu. Kazadi wakalaumiane katika vyumba vya kubadilishia nguo, wakalaumiane klabuni kwao, wakalaumiane makao makuu ya Azam. Francis Kazadi Kasengu ayaki kopesa avantage na équipe na ye na 52e minute de jeu. Cross ndani yuko inapita katika nafasi Kazadi, chuma ya pili kwa Big Stars. Wasifu ama profile ya Kazadi Kasengu kumfanyia maskhara katika maeneo kama yale, unatarajia hiki? À la brésilienne, Francis Kazadi Kasengu ayaki ko triplé na 64e minute de jeu. Kazadi Kasengu hat-trick. Kuna swali lolote juu ya ubora wake Francis Kazadi Kasengu? Kuna yoyote mwenye mashaka juu ya daraja la ubora wake Kazadi Kasengu? En vrai, renard de surface, l'aigle congolais Francis Kazadi Kasengu ayaki ko marqué but ya KO, 4e but personnel na 86e minute de jeu. Aya katika nafasi nyingine Kazadi Kasengu ni chuma ya 4 kwa Big Stars, ni chuma ya 4 kwa Francis Kazadi Kasengu. Huyu bwana huyu alizungumzwa angeenda mtaa fulani. Esengeli boyebaki l'international footballeur congolais Francis Kazadi Kasengu aparafaki Lobieleki contrat ya 2 saisons na singida Big Star, formation oyo ezali ko occuper actuellement 4e position ya classement na championnat d'élite ya Tanzanie. C'est bien parti pour la Francis Kazadi Kasengu oyo azali déjà na porte ya ko remporter premier trophée pe première médaille na ye na club na ye ya sika pe surtout premier titre individuel loko la meilleur buteur ya tournoi boinde zalaka. Kejo Kasengu ni mchezaji ambaye alikuwa anatajwa kwamba angeenda upande fulani hapa Tanzania, lakini mambo yamekuwa tofauti. Ameibukia Big Stars. Hii ni big profile. Huu ni wasifu mkubwa. Kazadi Kasengu alianza kwa moto wa chini, moto unawaka kadri muda unavyozidi kwenda. Bao zuri analifunga.